zela health mizo thlir tu te chibai ka bu ka cheu tuntu ma chuan damdoi lam tongkam lar zual thlem te kan soi phia don ani doctor ate kanin entira damdoi te min lo cha a eidan tur lam toy an ziak thina kan hre thiam lo thina ni damdoi eidan tur doctor te zia dan lar zual thlem te lo soi phia ila a pakhatna chuan AC ani chuan choi ma a eitur tina ani kisen la khani pon AC an zia chuan choi ma tina AC chu choi ma tina ni chu PC ani chuan choi khama tina ani ve thunga OD ani chuan ni khata bai khat ni tin ni khata bai khat eitur tina ani tlang pui thu in jing lama choi khama te an e thina HS ani ve thung chuan muddona eitur tina ani a daria ta te amo muthuna zirin zan muddona eitur tina ani chu PRN omvele a PRN ani chuanin mamo huna mantur eitur tina ani khosik chongna chu khosik laya eitur ani a na chongna te po ana alo oma mantur tina ani SOS ani chuan emergency ya mamo thuta manatan ani ve thunga BDMO BID amo ni chuan ni khata voi ni jing le tlaya tina ani a TIDMO TDS amo ani chuan ni khata voi thum ani ve thunga QID ani chuan ni khata voi di Q6H ani chuan ni khata darkar rukdana eitur tina ani chang chuanin Q4H10 tia darkar lidana tina ni meya Q8H10 tia darkar riadana tina ani vele thunga ti chuan damdoi lam tongkam dang kan manlar te soile lokang symptom tunlain kan soi lara symptom nei lo ti te kan soi thina symptom ani chuan natna lan chua dan soina ani damlo lo omta a aqua te sika khuro te neya alo chaw ngoi ngoya ani chuan kha symptom covid te kan soya covid mi na lo positive a symptom nei amo symptom nei lo kan ti chuan anatna lang chua kamo natna lang chuak lo ti ten kan soi thina symptom chu natna lan chua dan ani chuan asymptomatic anti chuan anatna lang chuak lo ti kha ani vele thunga symptomatic treatment te antia omzia chuan alan chua dan enkol nakha ani thoha ani chuan athoha enkol khosik ani chuan khosik enkol na ane ani chuan na chok na amo khamitizia omtura enkol na kan pek kha ani symptom natna lan chua dan asymptomatic ni chuan natna lang chuak lo symptomatic treatment ani chuan anatna lan chua dan enkola kha ani vele thungani antibody le antigen an soilar bokta a antibody ani chuan ral veng tu taksaral veng tu tina ani a pon lama tanga natna shik taksa lo lute do tura kan taksa amo kan thisenina thil alo siam chu akha antibody ral veng tu chu ani chuan antigen omle a antigen chu ral ni ve thunga thisenamo taksa inamo antibody siam tura chou chuak tu taksa chunga thil lo lu thin kha ni virus poni theya bacteria poni theya i covid na shik poni theya khangkha antibody chu ral taksata na ral kha ani chu epidemic le pandemic omle ta hei hi shileng soina ve ni ve thunga epidemic ani chuanin i azim de uleka rambial khat chunga lenga mo i khoilai bi ka mo aleng shileng soina ani a pandemic ani chuan i ale shilen nakha azawa ramsang sanga amo khovel huap tenamo ani theya entirnan
COVID-19 hi China a chau khan lo leng ta se epidemic ani nga tuna chuan khobel hua pashi kha alen to awangin pandemic kha anita ti na ani hei hi kathulak na ani a zela health mizo min lo thlir saka wangin kan lo me health topic dang chiar du tan marengi.health.com a chiar tur a oma kan channel hi subscribe share like le comment te min lo nei sak ve don nia